Dah satu pula nih. Oh, dia mau damai kah? Enggak. Halo, Bang. Doyok kelera. Bilang aja kita pergi ya kita pamit gitu. Mon. Tembak yo lah. Iya, iya. Kamu Mon. Mobil ya bilang gitu yuk. Kita pergi ya ke sekolah ya. Bang Momon Ya, di Bang. school, Bang Momon di school. Ya, Oh, kita di jemput sekolah. Bang Momon Oh, dulu iya, ya. Ya. Oke, Wayu. Ayo. Oke, Bang. Yuk. Wayu masih stand up, Wayu. Pak Bayu kok dibilang stand up sih Pak Bayu? Keras aja Bang, di bukit Bang. Di bukit ya bang. Nasun. Kali 8 mana, Bang? Pakai gili Bang. Ada. Pakai gili Bang di bukit Bang. Iya 2 orang bang, Wayu Dayat sama Minang Kocak bang, lu nggak mau bunuh artis Enggak bang? ada. Gue Keras aja Bang. pakai gini. Gilinya dibukanya Bang. Terus saya lagi main bang. Terus saya lagi mainnya. Nggak ada chicken kita malam ini lo main. Dulu sih, Tron Chicken tadi tuh. Enggak, tadi itu memang gitu dia mobilnya Banci. Astagoy. Lu salahin mobilnya. Lu lihat dia bawa mobil tadi aneh-aneh. Lu ya pula pacik kat lu aja yang bawa. Dia udah nyetir. Nanti kelamaan pula. Lu marah-marah aja. Ngomong aja nanti lu bilang. Dia bawa mobil. Jalan lurus kaki bukit tu aja, mending lari aja gue cepat nyampe. MPS bodoh. Main domino bodoh. Doyok. Mau mati lu. Yuk. Pacik mau mati dari. Pak Oi, tengok Pak Oi. Ada beres satu pun. YouTuber pula tu. Mobil. Doyok game pula nama. Ada yang game. Nama Doyok. Hobi Meni Duri Poyok. Cangkem lo. Jangan dulu. Kondangan ngocok entah bokep. Yang mentang-mentang wifi tinggi 1080 apa pula tu kualitas. Kualitasnya ya. Kalau bisa 4K aja lah itu. Biar kelihatan pori-pori peknya tu. Apa lagi aja Pakcik? Ya. Satu Walah. squad tuh apa tuh? Ah, gue sekolah. Apart aja semua. Gue sekolah. Kami apart semua Empat ya. aja yo. Wih, banyak banget empor di sini. Di sekolah, Cok. Sini ya. Sini lagi ya. Ngapain sini pula, Pacik? Kau ngapain pula sini Pakcik? Ya udahlah. Ada bot di sekolah. Gue ke school ya. Enggak, gua ke sekolah. Dadah. Itu bot tuh. Player Cok. Kok kalian ninggal sih? Kancang. Tadi gue di sana lusir, tuh pergi gue. Gue terperangkap loh. Aku terperangkap. Pakcik, gua kena Pakcik. Antara Gua kena Pakcik. Hati yang Tapi gua nak bayar ya. cintaimu. Tenet. Beri aku tubuh. Agar aku takkan salah memilih yang tepat. Tepat akurat. Cepat yuk. Gua Revive. diras 2 orang ya, cepat ya, tolong ya. Oh, Bang Sini. Momon Aja. Gue Bang mati Momon nih. Sini, Makan turun siang, sini Pak ah. Bayu, arah sini, ke arah sini. Ya, tuh dah. Situ aja, jangan masuk. Apartemen. Jangan masuk. Di luar aja.
dah satu pula ni. Oh, dia mau damai. damai kah? Yeay. Enggak. Yeay. Halo, Bang. Bang, kita spray dari sini biar nggak damai ya bang. Ya, enggak ada cik. Halo. Ya, ada Bang Momon tuh. Damai kah dia? Enggak. Mainnya dia berdua. Bang, damai apa? Masa damai nggak ada senjata gue. Bunuh aja Om. Dia aja nyepray gue, cuk. Dia suruh aja gue dia tuh ke yang di sini. school tuh. Oh yang di school. Ya, doyak tuh. Repair you. Siapa yang di revive nih? Siapa yang di repair, woi? Ada yang kenok kah kalian? Jadi tembak tuh Manu nembak depan gua. Ya, Dayok. Iya kah? Iya kah? Mana? Doyok tuh, doyok Doyak tuh. tembak. Tuh, jangan. Doyok kelera. Bilang aja kita pergi ya gitu kan gitu. Momon. Tembak yo lah. Iya. Maka Bang Momon. Mobil ya bilang gitu yuk. Kita pergi ya ke sekolah ya. Bang Momon Ya, di Bang. school, Bang Momon di school. Ya, Oh, kita di sekolah jemput Bang mau. Momon dulu ya. Ya. Oke, Wayu. Ayo. Oke, Bang. Yuk. Wayu masih stand up Wayu. Pak Bayu kok dibilang stand up sih Pak Bayu? Pak Bayu Siapa yang bilang stand up? Pak Bayu masih stand up Pak Bayu katanya. Kok stand up sih? Kami pamit ya. Nggak dengar ya Bang? Orang Dengar. awak Bang. Di sini harus turun mobil dulu, Bang. Iyo. Ah ini Bang Aku Momon Momon. nih. Iya, Tuh, Bang Momon. kami pamit ya. Kemana Momon lagi? Kamu Momon naik. Tepat kali dah gua. Pai mencari keong. Jangan Ya, tenju Doyok aku, ini ah. kebiasaan nyari rusuh dia, Cok. Aku ditenju-tenju ah. Jangan 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 berubah Doyok nih. Udah kami pamit ya. Oke, Mon. Thank you. Bangke lu semua. Nanti Bangke lu semua. ketemu zona akhir ya, panci-panci ya. Sorry ya, Mon. Kenok tadi, Iya Mon. di sana akhir semua ya. Gue kasih Yo. dikit ya. Tuh udah. Tabrak dong. Nanti bisa di respect tuh. Jangan ditembak. Biarin aja. Biarin aja. Aja. Wahyu Lu pandai. biar rusuh kan ya tahu gue. Selamat kita Pak Bayu. Wahyu bodoh sih. Tak damai pula. Aturan bisa rata mau gitu kan bang. Gue senjata pistol daripada gue mati. Pantas dia depan gue cuma lewat loh, Baci. Mereka Lu masih lanjut, Cok. saling berlomba mencuri dan mendapatkan hatiku. Masa nggak gitu lu kenal? Gue lupa Bayu. Gimana lagi? Refnya gimana ya? Siapa yang pantas yang bisa gue andalkan? Gue enak lu tadi nyanyi pas bangun kenok. Ayo. Sebelum Cok. Gue sial loh. Apa Gue yang yang sial tuh? kena. Lu yang sial, Baci. Pak Bayu, kok lu lurus aja sih? Lu di mana sih? Belakang Oh, lu. Kok ada pesawat? Dan nembak Kalau flare. jalan nabrak dinding si Bayu. biarin lah. Dan nembak flare kah? Gak ada. Mana? Pesawat konvoy. Oh iya, bukan dua nih. pesawat, woi. Di school. Woi, ada orang, tolong. Tembakin sembarang dulu. Ah, ada, mana. Review. Oke, Pak. Oke deh. PS2 nggak ada Pak Bayu. Citer Cok, tolong gue Pak Bayu. Iya kah, cheater kah? Kok ada doyok tuh tembak. Lu yang bodoh tuh iya. Dia maju bang, tembak bang. Open. Gue kalau jadi gue citer bilang. Lu lompat dari sini ya? Enggak, gue nembak, gue nggak mau lompat. Bentar lagi Bang Momon mati tuh. Mundur sini aja, Bang. Dia di balik mobil. Mati fiturnya ya. Tolong. 41. Rata, Baci. Masih ada satu squad lagi, Cuk. Hati, Cuk. Weh, di kanan ada juga. Weh, di Kaget kanan gue nih. mau Wahyu kanciang nih. Wih. Alangin pakai mobil yuk,
Ada. Cepat yuk. Halangin bang. Belakang ada. Nice. Ada di belakang situ. Awas mobil meleduk. Ledakin dulu Pak Wayu, ada. Semok. Depek. Santai, tenang, jangan panik. Selo. Ah, pegang Pak Wayu. Yang di belakang nih mana nih? Udah kena Bang di situ. Arah mana sih? Watch out! Kenokin bang yang gue kenokin tadi bang. Kan. Dikenokin lagi. Kenokin bang Dia yang ngeras gue ya. kenokin. Dia ngeras ya. Ya santuy. Lu menertawakan kebodohan. Sini dia tadi Bang. Tadi yang gue kenokin mana? Ini di kiwo. Yuk ajarin kiwo aja. Lu kayak OOI juga main dulu lama-lama boy. Soalnya gue susah Ah, nyari nih. kill. Lu aja yang N ya, Ya, biar ada notif. Kiri Pak Wayu. Dia nabrak tuh, tembak. Kok hilang? Di batu. Mana dia woi? Mantap yuk. Oh iyalah mantap masa enggak pula. Gue aman yuk, cepat yuk. Jauh, gue jauh di depan. Paci. Lu kena nanti ya. Udah pegang Bang. Mundur. Udah. Gue pegang aja sih. Paci, backup gue Paci. Jangan di kanan. Aduh, dari rumah open kali tuh yuk. Doyan nih sepro bola. Pohonnya kurus ya. Ah, dari rumah tuh open kali tuh, Cok. Kenok tuh weh. Yang di rumah kena. Gue kena lo dari rumah. Yang di rumah ada kena gak? Udah yuk pulang lagi yuk. Doi udah mati. Bodoh doyo. Udah gua Bang. Mantap. Nah, rata situ Bang. Belum. Walah orang rumah nebain gue. Harta. Nah, itu iya tuh. Yang di batu retak Ci bagi semua. apa dong Maci? Ada mobil Pak Wayu di belakang. Cepat Pak Wayu. Di kiri dia. Ya. Cepat naik. Oh iya. Cepat Maci. Iyalah. Kok lu nabrak pula? Enggak dia kabur santai aja. Gue panikan mulu. Salahnya gue sama Pak Wayu nih. Asu lu. Udah gas. Nah, dikit ya. Dari bukit nih mah bukit ramai. Bukit Jaya. Ini Pak, ada Pak. Pegang Pak Wayu. Ya. Ngapain pakai sniper lu om? Iran gue ngumpul aja lagi. Saya ngebom Pak Wayu. Maju bang, Pak Ayu. Perkali lipatnya nggak nahan bang. Asli kayak anak BTR perkali lipatnya cok. Yang gitu gue terus spray nih. Maju Pak Ayu. Depan gue Pak Wayu. Maju, Pak Ayu. Depan gue Pak Wayu. Kiri, lu, kiri, Pak Ayu. kiri. Kanan. Lu diem ya. Gimana sih gak ada nih Maci? Di kiri. Bang Momon jangan nokin satu tuh. Maju. Awas ada bom gue Pak Wayu. Ah, ada. Di kiri lu nih ada orang tadi lo. Ya kan? Tuh hilang dia. Tuh kan? Bawa. Oh ini cok. Walah. Pen. Kok gampang kali kena gue sih. Bodoh dia cok. Di bawah Bang, pakai gili Bang. Bang Wah, lu mending di vape gue bang. mati gue Bang gue bocor. mati loh. Pegang aja Pak Wayu Bang, jangan Bang. Dia ngeras sih. En aja Bang. Dia ngeras. Di kiri lu, atas lu. Dah. Berapa kali kena, Cok. Mati dong.
Bocor gue. Berapa kali kenok. Konten nih bang. Ntar. Enggak bang, enggak bang. Enggak bang, enggak masuk konten bang. Ya kan, Minang kocak dalamnya kan. Minang kocak cowok. Keras aja bang, di bukit bang. Di bukit ya bang. Nasu nih, semua nasu nih. Kali 8 mana bang? Nih. Minang kocak katruk Iya. Lo jaga nanti kalian minang kocak ya. I got supplies. Iya. Pakai gili bang. Ada. Pakai gili bang di bukit bang. Iya 2 orang bang, Wahyu Hidayat sama Minang Kocak bang, lu nggak mau bunuh artis bang? Enggak ada. Gue Keras aja bang. pakai gini. Gilinya dibukanya bang. Gas. Cok. Gue gak pakai juga lah. Bang garukin gue bang gatal. Enak lah. Aduh. Bang, keras aja bang, dia di bukit lagi garuk-garuk bang. Yuk. Lo ikutin gue yuk. Oke pak. Ah ini nggak chicken nih. Pak Wahyu ini udah kayak orang bingung dia main Kok LOL. keluar zona pak? Pak lu keluar zona pak, zonanya sakit pak. Nggak Ah, itu apa-apa, kita Pak. sampein ya bang. Itu 1 hit mati. Pak Jangan, Wahyu, Pak. cepetan. Ya. Mati zona Dia di luar nanti, zona Pak. bang. Itu tuh tembak. Oh, Wahyu Hidayat kilo 4. Cepat pak. Kiri Pak Wahyu, kiri. Kiri mana sih? Ah, di situ. Zona Pak Wahyu. Gelit Pak Wahyu dah. Nah, lu mati zona Pak Wahyu. Ngeri lo, Pak Depan kiri. Ah, terus di bawah nih. Ah, tuh. Woi. Cepat. 3 orang. N aja Om. N Om. Astaga. Lemparin granat dulu, Bang. Kaget Dari gue, atas Cok. aja Bang, dari atas Bang, jangan loncat Bang. Lemparin granat, Bang. Ah, iya. Lotos, lemparin granat. Ah tuh Bang, dia lagi repair. Ah, Sabar, iya tuh. sabar. Sabar. Mainin dulu, Pak. Tenang. Cek temannya. Bang. Yes. Gue Wih. dapat kill 1. Walai. Yesnya itu dong Pak Wahyu. Ah, dia Udah repair di loh. revive, Cok. Asu. Iyalah. Eh. Itu tuh orang lagi lari Pak depan lu, arah W. Ah. Ya biarin aja lo nggak tahu cik. Di belakang lo ada step, di kiri. Tuh. Enggak. Ada step loncat. Mending lu Tuh. kanan, Bang. Nah, itu. Di Mending atas ras. tuh. Enggak. Jangan di sana, Enggak, jangan di sana. Jangan Jangan di sana, santai. jangan di sana. Di kanan ada, kiri ada. Di belakang lu ada Pak, di belakang lu. Santai, relax. Pantai. Kalian ribut aja. Kata gue Iya. bilang kanan ada, kata gue. Lu kan nurut. Itu gimana itu coba deh kali. Kali ya.